กุมสังนิสมนิปฐุมเอพริลนิสมนิเลปริยตจิรตบนีอันนี้เรนโบว์มิโซชแนลคลิร์ตูเลไงทัดตุจงจงเตจิบายกันบุกเลเท่าอาเจ้าตุนไลกันขบเวลาเฮียนทิลเทงจันจันเหล่าอาเทงฟาวทรีนะจุดยังจูเรร์เดียอันไซทรินขบเวลฮิสทรียทิลเทงขาดตักตะจูอาเทงตะเดวรังไม่อันนี้ Japanese media ตันรีพอร์ตอันเป็กดันจวนไชน่าและไต้หวันอินการาเต็นส่วนสังตักอมชาวเมกจวนจวลลำอาปันเจลา Chinese drone ล้อมตักไม่ Twin Tail Scorpion drone ที่อันไซทรินจู Long Range Missile ล้อมตักตักแนนอินทวมจุงอินTaiwan Air Defense Identification Zone ชุงอาอัดหกกวลเวลา Taiwan Defense Ministry ทุดชัวอันเสียมดันจวนเฮ Chinese Combat Drone ฮีล้อมตักอันยา Heavy Weapon อันตีรัลทวมเลียนเล่ล้อมตักตักเตะไปจุงอิน High Altitude อันตีมุนสังตักตักเตะทอคู่มินหุ่นไรตักชุงอัดหกไทยอันนี้ China จวน Hand Drone ฮี TB001 Drone ตีนอันไซทรีนา China military aircraft อันนี้จะครั้งครั้งสมปกติงาเตลอันนี้เวบกอันนี้ Taiwan Defense Ministry จวน Chinese Combat Drone ฮีดาร์การสมนิปลิชุงจัดไม่ Taiwan Air Defense Identification Zone ชุงอาเฮียนอัดหกกัวลา Taiwan เทียร์การปุ่มปุยฮีอัดหกหัวละนี่อันตียDrone ฮี Chinese วาวก็มาคิร์เลียอัตุมเลมาจงจวน Taiwan Air Defense Identification Zone บ้ากาเฮียนฟิลิปปินส์เทียร์การประคัดบัสซี Channel จูอัดหกคู่มันนี่อันติบอก Interfax News Agency report อันเป็กดันจวนเฮตียงา Taiwan รำทอหัวละฟิลิปปินส์เทียร์การเวลอัดรุดเลไลเฮียนDrone เฮียนรัลทวมล้อมตักไม่ฮับปายาChinese Twin Tail Scorpion Drone เฮียนมิสไซล์งังเจียงเออาปายตีรถจูเสียดเจียนไทยอันนี้ละว่ามาเซ Long Range Mission ปอยหมดตักไม่อันนี้นี่ตีรถจูเจียงตะกินฟินเฟียไทยอันนี้Taiwan military แต่อินรัลรินดานฮารอนเจอร์เจียนบ้ากา Taiwan ขวังเฮาตูเลียนเบอร์ US in Philippines รำชุงา military base ทาร์อันนี้ตะจูค่อยมุนาตังเออันดาตีเสียดอัตุมันนี่ตีนอันรีพอร์ตบอกUS เฮียนฟิลิปปินส์นั้นอินรัมนัททุงทาร์อันเจียกากันจันจินทาร์กัลตาลมาคานรีพอร์ตกันรอนเป็กตัวอังคารเฮอินรัมนัทาร์อันเจียฮีบอจูอินเพนตากอนชีฟลอยต์ออสตินชวนฟิลิปปินส์รัมชุงเล่อันเทียร์การมุนเทรนขตาเตมุนงาไลมายา US military base อันดาทาร์ตูตะจูค่อยมุนาตังเอดาอันนี้โดนตีแอนเฟียนฟิลิปปินส์อาลุตโลโตอันนี้ค่ะไชน่าเฮียนไว้ขัดมาวันบูรุกัทอกไทยจีFighter jet emo aircraft engchi ma basi channel thokhum hian ala tir chok ngai lawa tuntrum hi basi channel an thokhum voi khatna ani Japanese media ta chuan drone hlom takmanga hetianga Taiwan ram hanron thlo waltirani ti report anron pekhun hi British Standard Time a chuan darli le minute level ania India Standard Time a chuan tukin jing dariat le minute som level kha ani Chinese state media CCTV chuan report an pek danin Beijing chuan Taiwan hi muanom taka indona thlenglowa mainland China kuta inhlan mai turin annor non lea hen nor mekna pressure tisang tur hian China People Liberation Army ta chuan Taiwan chevela hian jet vel na an alien shot lea masa Chinese aircraft ta hi trum khatma ka anlanilowa tin Taiwan airspace si Chinese aircraft ta chuan voi khatma an la thlok lut lawani antibok kanchan chin tharkal talama khan edi jatai le Taiwan airspace chungchang hi kanron soifia towa air defense identification zone hi ramkrang krangten an nei deuh thawa masa chu chu anram van boruak ti na anilowa anram naivai taka van boruak ta chu ramdang in deuh thlona te anron thlok lut ani chuan chu chu inral rin na dar vuak na turang ania Taiwan airspace an luti na nilawin Taiwan tan inralrin le hatulani ti an thriat tirna ani deuber ani Chinese state media CCTV kaltlang hian China Air Force tan thuchua an siam dan chuan hethiar kar hi voitam tak kan fighter aircraft ta chuan an thlo hual deuh ranga hengjinga hian H6 bomber po atela hei hi nuclear bomb phur thayani tin an soilang bok Masepiale Air Force ta hian H6 bomber hian Taiwan thlo hualvela mission akalpuina hian
nuclear ral thuam hi apayam tiro chu an soi chiang lo thung ani US chuan hetianga China military te an chet vel dan hi Nigel se sot maya Philippines clear car mun sang atangin han lo thira Taiwan hi an run thut don nge don lo ti hi engtiklai point an jir chiang rang ani China le Taiwan te hi mepan chuan ram inland hlei tak mai ania Taiwan rampum pui hian China province pakhat po atiat lowa Mase engwangin nge China hian tun thlenga room thaya che tak silawa arum khum rang ti hi zo na kan nei mai thaya achan chu Taiwan hian ral thuam anei thave to kani ti hi China hian a hai haulawa US air defense system traberber ta chu Taiwan a hian hun ani vek towa Taiwan air force te po hi annep lo hlea tunlai thiam na sang berber manga han siam US fighter aircraft lom tak an kol trau mai bok ani Russia in Ukraine aruna harsatna tam tak atoka achan chu western ramsang sangten ral thuam le sumle pai mangin tran puina an pek rangwang ania mase Taiwan hian runna atok thutani point ramdang hena tangin ral thuam lei hi ama mobile te chiam don lawa Ukraine na khai khin chuan Taiwan hian ral thuam hi ale tam takin anei thajokani tin Taiwan sipai te hi hunrai tak kal to tang khan US Air Force tele US Navy te ground na chachi US Special Force ten training uluk taka hanlo nei tirthin te hanni boka chuwang chuan Taiwan sipai te hi China tan hian ngai nep ngot chi ani lawa nuclear ral thuam mangta sela ron changlet masaber tur chu US ani ngai don boka chuwang chuan tun thleng hian nuclear ral thuam hi khovel mun sang ramboina huna te soilan ni foma sela engram main an lamangam lo chu ania amang masaber tu chu khovela nuclear arm ramsang te hian nuclear treaty nuaya an thuthlung sign angin an doron don ti na ani chuwangin China North Korea le Russia te hian nuclear ral thuam soilang foma sela war analyst tam tak ten an ngai dan chuan an ramin ven himna tan akotopa an tangto ani lo chuan nuclear ral thuam hi engram main an man mai ngam hi an ringlo ani Taiwan le China boina hian US chau hi enroll ani lawa The Guardian in report an pek dan chuan Japan Defense Ministry point Helai region chunga Chinese aircraft te an chet vel dan chu uluk takin an monitora an jir chiang rangani antia Japan Defense Ministry hian thu chu an siam dan chuan tunkha April thachung hian Taiwan room traile tho holvel hian China fighter jet hi zaruk somni zat an thlok chok towa Taiwan air defense identification zone chungle Taiwan thirkar pumpui holvela April thachunga an thlok wal hun chung hi belkhomin nisom pariat ain hatam to joka haiwang hian China hian Taiwan hi engtika mo chuan arun ngai donin an threbok ani The Guardian hian report an pek zeldan chuan kumsang ni somni panni nikum lamatang khan China military aircraft ta chuan Taiwan Strait ta median line hi regular takin an paltlang tana median line cross sa tholu mai hi du tok lawin PLA ta chuan kumin chung hian Taiwan air defense identification zone chunga hian voitam tak an thlok lut taboka hetianga China hache tabang hian Taiwan chu ral khel takin anom meka engtiklai point China military te loma chon turin leilama te vanbo roka le tuipuya te raldau tura in paisa renga anom hatul phatani antibok Taiwan hian fighter aircraft changkang tak ta chu anram ven himna turle an vanbo roka ron thlok lut tur China fighter te lodang chat turin an thlok kwal de renga tin tuipuile khomol vela po air defense system an nei angjong ta chu inral ring sa man mai thai turin han davek boka Taiwan Navy te hian an tuipui ven himna turin tuipui lama naval exercise lian tham tak an nei zon nu tang khan voin thleng hian an tuipui a himle himlo en fein akhat tokin darkar klem te dana patrolling hi an nei deuh rangbok ani India Rama Union Home Minister Amit Shah chuan thenom tlangnel takmai somlowa thenom taram chunga ronlen lu chin thrin kannaya he kan thenom tlangnel takhian Asia Pacific region chungle India le China in rina line of actual control vela hian boina thar chokchok tolo se chu anram tan hian athajok donani ati Amit Shah hian engram dangma asoina anilowa China asoina ani
ole Russia le Ukraine boina chungchanga hanlut vele thungila ni jandar som pakhat arik madeu khan Ukraine tantu tele Ukrainian army te tan po thulomam takmai chu Euronews-in anron puanga an report danin NATO Secretary General Jens Stoltenberg chuan Ukraine chu spring counter-offensive kalpui turin kongeng kima anin pei thokhat toa athurol pui US le Western Trangrol Polten spring counter-offensive an kalpui thaina turatana tranpuina anpek tur zongjong atanga chuta za somkole pariat zat chu kifa atheng toni ati Euronews-ian an report chunjom danin tun hi Russian sipaite pushback na tana counter-offensive kalpuitan huntur diktak chu ania Russian sipaiten Bakhmut khopui lak tuma thisen tam tak anluan tirnuwa hian tunthleng hian Ukrainian Armed Forces chuan mun tam taka tran khoin area zau tak chu anven himna hnuaya anlada thaya heti lai hi Russian sipaite norlet na turatana hun thaberani antibok Al Jazeera chuan voin lama report anpek danin NATO Trangrol Polta chuan an partner ramsang sang tenena Ukraine tranpuina turatana ral thuam anpek chuata chu athleng kim deu thotoa anram chunga Russian sipaiten an control area te lalet le tura counter offensive kalpui tur hian tuna chuan theina sang tak an nei toa NATO Trangrol Pole kan partner ramsang sang ten Kiev tranpuina tura ral thuam kan thonlu Ukraine ramchung thlengto jongjong ta chu armor vehicles sangkhat zanga somngale modern battle tank unit tam taka tender tham zanile somthum zat chu Ukraine sipaiten ankol toni anti NATO Secretary General Jens Stoltenberg chuan hengral thom chi sang ta hi nal taka indona hmuna anman thaina turin Ukraine chuan armor brigade thar pakwangot mai hadina chung armor brigade pakwangot mai ta chu NATO member ramsang sanga te uluk takin training pack ania Ukraine hian position ngetle chak taka anram chung Russian sipaiten anobe sak chu lalet le turin thaina sang tak an nei toni hatibok NATO chief hian asoi zeldan chuan Ukrainian armor brigade thar pakwa hian sipai singthum velzat anoma heng te hi brigade sanga trendarin Western ral thuam changkang le hlawm jok nen Ukrainian Armed Force dangte tha anti chakdonani atia hebaka hian NATO kaltlang loin NATO member ram then khat ta chuan anti-aircraft system te heavy artillery hlawm tak tak ta chu Ukraine kuta hian anlo hlan to boka tin NATO member nilo Sweden le Australia point armor vehicle engemozat Ukraine nena hian an hlan to boka Poland le Czech Republic ta chuan Soviet hunlaya ansiam chua MiG-29 fighter aircraft upgrade version chu Ukraine nena hian an hlan bokani ati eng ralthom chungchang hasoibaka hian NATO chief Jens Stoltenberg hian Ukraine kan support na le military lama tranpuina kan pek ta hian top chin le tiam chin hanai don lova Russia nena kan hriatir du chu anthun hnuaya kuna Ukraine tlulut tur hian engtika ma Ukraine hi kan thla tham don lowani ati NATO Secretary General Jens Stoltenberg hian NATO summit July tha hian nei anidona hemi alo thlen ma jong hian NATO member ramsang ta chuan tranpuina hi Ukrainian amamong zelin kan ta chunjom don boka tuntumaral thuam manga tranpuina kan pek ta hi atop na nilawin abul tran na anidon chawani atibok Al Jazeera chuan report anpek danin Western ramsang tele NATO member ram ta hian Ukraine nena ral thuam manga tranpuina anpek thar ta hi helicopter te drone te heavy artillery te armor vehicle chisang battle tank tele small arm te ammunition pok thai thile silai mu chisang te anti tank weapon te anti aircraft weapon tele body armor le helmet te ani tin an report bok hengral thuam lom tak tak ta hi Ukrainian Armed Force ta hian tunthleng chuan anla mangtran rilawa spring counter offensive operation an tran huna mantura anrom manin soi ania hetianga ral thuam lom tak tak antong ta ne ti NATO chief in apon huloka hian voin April nisom nile pariata hian Ukraine rampum puya khopui tam tak chu Russian sipaitan van boro ka tangin missile rocket mangin han baita chiam maya
Ukraine media Ukraine Forum in report an pek dan chuan Ukraine khopui tam tak chu mangchia rap thak tak angmain athong thuta voile khata Ukraine khopui sang ta chuan beina antok mekanitin an reporta hetianga Russian sipaiten khopui sang an bei chem na chan hi Western ram sang tele NATO member ramten ral thuam manga tranpuina anpek Ukraine ramchunga hian aom toni ti ankhria mase khoi hmuna nge Ukraine hian adati ankhriat lo wangin ti chet tumin khopui sang te hi an suwa samnin ankhriat thu an soibok Al Jazeera chuan voin lama update anei danin Russian sipai ta chuan Ukraine ramchunga region sanga khopui tam tak ta chu nizana tanga voin thleng hian missile le rocket mangin nasa takin han bai meka Russian sipaiten missile le rocket manga khopui han bai ta jinga hian Dnipro city te Mykolaiv city te Central Ukraine Cherkasy city te le Uman city te Kremenchuk le Poltava city te baka Ukrainian capital Kyiv khopui pon bai atokani anti Russian sipaita hian missile le rocket noi manglawin drone tam tak an mangbok ni in report ania Al Jazeera chuan an report danin Ukrainian air defense system ta chuan Kyiv khopui chung baina tana an man cruise missile som pakhat le drone panni ta chu ka thak ania Al Jazeera hian an soi danin Kyiv khopui chunga hian cruise missile ta hi asura ni deuh bara drone ta hian bom tam tak an thak boka wangin Ukrainian capital Kyiv khopui chunga cheng mipui tam tak tui taka mu hi lai chu thilpuak na tak le thom ring tak ta chuan ha kai thowa Kyiv khopui chunga hian lirang hinge mati mai turin bompuak ngor hian khopui chung hi asoi na hleni tin han report bok chanchin kan bot sailai hian update alom chunjom zela Russian sipaiten heng khopui sang han beina wang hian civil mi liamtur le nunna chan enge mozat anom toa chan chuan na thoktu ta hian chak takin na han thok theilowa khopui sang ta hian bei ala to chunjam zela wangin nunna chan le liamtur hi engzat chiange anom to ti po hriat thei ala ni lawani antibok Interfax News Agency chuan voin lama report anpek danin voin zertopnia hian Ukraine rampumpuya van boru katangin Russian sipaiten anrun mekani ti hriatirna turin air raid siren chu Ukraine rampumpuya ari roya khopui sang an bei rol hian Russian sipaita hian beingor big le beinat zual hanaya chung khopui ta chu Dnipro te Kremenchuk te Poltava le Central Ukraine khopui lian tak Poltava khopui le Kyiv khopui chung mai baka khopui chevel Kyiv region pumpui chu nasa takin han bei mekani antibok Interfax News le Al Jazeera ten report anpek chunjom dan chuan hetianga khopui sang Russian sipaiten han bei mek lai hian Eastern Ukraine in beina mun pui berle thisen tam tak alun to na mun khopui in chu mek contested city Bakhmut khopui chunga hian Ukraine sipaite le Russian sipaite natakin hanin norton meka Russian sipaite hian ral thuam hlom le thokna tak te an mangreng towa Ukrainian armed force te nataka anor na hian a limit athleng to ni antiboka Russian sipaite hian important supply route anti mai Bakhmut khopui chunga supply route poimo zongjong ta chu kat veka dancha tumin nasatakin anbeya Masa Ukraine sipaita hian huaisan taka beilet chungzelin tunthleng chuan Russian sipaiten anthil tum hi tilho ting thailowin Ukrainian armed force ten andang chatme kani tin han report bok The Guardian in voin lama live update anai dan chuan Russian sipaita chu thlipuyang mayaron thokin khopui sang hanron beya Dnipro khopui le Uman khopuya ta hian nunna chan report aom towa heng nunna chan jinga hian Ukrainian nopang kumthum chawa upa chu atel veni antia Dnipro le Uman khopui baka hian Kyiv region chung mun tam tak po thipuyang main hanoi meka van boru katangin missile le rocket engtiklai point hathok lu deuh rangani anti mase Russian sipaiten hetianga beipuyan thakna hian kan soita kang khan nunna chan le liamtor zat hi engma pon chian thei alani rilo ani ole khati jong kha tuntumata na chanchin thar kan buat sai thei te nile phot sela kan channel la subscribe lo jong te khan khongaya milo subscribe sakzel turin kan som chewa ti chuan loinen kol thaula
Rainbow Mizo Channel a hian chanchin thar dang nen dam takin kanin tong le theu don nia